tunchum chu Israel lam chanchin kan hanchiar vele thunganga nizan khan Israel si paiten leilama in runna ground invasion na zo ka kalpui antuma wangin Gaza anwa be na turmuna mipui omte chu inthiar chhuak turin anshia tira mase Hamas lamin andan pa nga yin mipui pui soilo te chu anin thiar filim chuan himdon lawa anin shia ta wangin mipui te tuma an chen na hmuna tanga an chwa anrem tilawani ti order anti chhuak vele ta a Israelin atum athul pha ta chuang lo van Boruak atanga nasataka an nuai shep to na Gaza chimlam rangbung then chunga major ground invasion an nei ta a ni zanzan lai pel hnu khan hun tin maya silai apuaka bomle puak thei thil dang te apuak deuh rengbok Israelin Gaza alu chil ne hi puijiap riap takani Gaza mun tam tak chu a al hlwa hlwa a mun tam taka Israel si paiten Hamas ho an chhuaka Hamas havin lodan na tur an buat sai an bunker le building chung an tran mun te chu klipuin anwai shep nu ang main an thlen china piang chu an noi dar chum mani ber mai UN lamin emergency meeting an ne ngala heti lai han Palestine thlop tu ram te chu che chhuak tak ngam si lavin Israel an dem thu an puang supa inka haina ceasefire puang turin an nor ne sa hlebok mase Israeli Prime Minister hi chutimaya war cabinet te thutluk na su du tur khobadoi zep ani silawa Benjamin Netanyahu chuan kanram veng him tura ke kan pen na le kan ra china piang hi soi nginin a omzel dona twal tha mang Hamas haulaka hian eng in ka hai na ma kapuang don lo in ka hai ceasefire rot na zong chu hnol ani ti in apuang ta dem mai bok heti lai hian a sipai te ro chuan anral thuam fam kim nen Gaza Strip mun tam tak chu khoram ang maya an chantira Palestine haumang angin hetianga Israel si paiten ground na taka minron baya minlu chilawang hian Gaza Israel mi an shen mek mi somnga te chu Zionist te hian an thattil ta eti in an puang zara masi Israel chuan an operation ti top tir an tumawanga Hamas ho dot phwa chop ani lo vek chuan ran ang main kan mi pui an mana an shen be te chu an thatani zo kang ground na kan lu chil na mun zong hi zirchian masak vekani a Hamas havin Israel mi an shen tu ma henglai a hian an da lo antive thungani input chat ton na thu media lama alan mek lain in dauna twal battlefield ta ero Israeli Defense Force tele special unit te chu athlon na phel an soi ang main an thlen china piang chu mai al zoi le bompuak ri in azui zela khan units lama po sul nu mu nuam tak nu chia an nei lo UNRWA United Nations Relief and Works Agency head chuan tuna chuan engkim achizauta mipui te tranpui na tura ra man na le tranpui na an kalpui mek te po engkim a hlo cham fai ta vekani ti in Israelin ground na Hamas ho an lu chil chu adim thu apuang zara hetiang kara mipui tranpui na operation kalpui hi a hlo tak zetani ati mase Israel hian tu oma angai chang chuang lawaniang chu Rafa lama warzo kin ground an chezuile ta a rap thak takani Palestine hliam tuar ho hospital te naw an siam chop mun shanga an zon lut zut jeng boka Israel hian nizana Gaza anwaina hian ground troops chau amang lawa battle tank chaber tele heavy artillery chi shang te Hamas ho mai khopa dar tu Israel fighter wal te hi arwalin an chi chhuak vekani Hamas ho hian Israel power hi an she chiang lo nge ni an hle lai an va beingota masi Israel chan let na hi an phur zo lawa Hamas ho chuan Israeli force te hi Gaza changa anin hnuk dok vat ani lo chuan an ta na chiat na rap thak an thei ngil ngai to lo tur an tung don ani ti in an wawa masi tlan che chunga vo tu te hi Israel si paiten nuai bo an tumte an nimiawa jinglam darli vela te po khan Hamas havin in penna ta na an man no pangte te tam takin hliam an twara Rafa hospitala an pomlut zut mai bokani Israel lamin in biak po na communication system engma Palestine ho hian an man theilo na turin an blackout veka UNRWA for Palestine leader chuan hei hi civil order breakdown thlentir tu lian berani ti in an out chhuak le a masi Israel hian UNRWA hian firfiak pol te hi a thlopim ni ti in zo na an pilet ve thungani
heti lai hian United Arab Emirates chuan UN Security Council emergency meeting nei turin ngin na an thlen ngala Palestine mi puite tranpui ne hi thataka pek an ni theinan mala turin an be se ani US le Russia le China ten veto power an lo man to hloma wangin UNSC meeting hian omzia anei don lawani ti in Al Jazeera chuan an lo puang lok ve bokani Palestine mi puite an buai noi noya then khatin an nu puite an te bawa then khatin an fa te omna chin shelavin building chim kara an zong na sahle a rescue team lamten an pui seng lewa muntina chiatna athlena wangin Hamas hodan be mi puite hian an twarna satahle ani Al Jazeera po Palestine hotan khovel ma a bias taka adin ta ka wangin tukin zinglam khan Israeli force te chuan Gaza a an reporter omte chu chhuaka an ina ho turin an shat tir ta miah mayani ti Al Jazeera hian an puang zarbok khovel media lianin beima se Israel hian ven thonte chiama nei to lawa Gaza building lian tak tak te chu thom that le tlak omlo khopin tam tak an bom dar bokani Palestine mi puite hian Gaza chwa san tumin bus station a te le thlona trum huna te an kal khoma Hamas havin chung service chu anti top sak boxi awangin an chwa thei hun tur ngakin an chuchap chhuap boka Gaza City po bompua khu in alwa khat ne hle ani Palestine mi puiba ka Hamas le Islamic Jihad zinga hliam twar an tam hle a Al-Quds Hospital Gaza a anling lawa abathara te hliam twar an model dul mai bokani Israel in ram an lak bel zela Gaza marlam northern region le Chimlam southern region in Rina a Israel teng khau an thleng to a Chimle mar in Rina la ya hian an ding ther formayani Palestine ho mang angin antal buaya Palestinian Human Rights Organization Al-Haq chuan International Criminal Court lama anzwal kawa Israel sarkara thunei tu tele Israeli sipai ten in swat narap thak tak tak an thlen tira International Rule of Law na sataka an bo chhiat wangin man na tura arrest warrant ti chuak turin an thlena ICC tang hian Egypt border crossing a prosecutor then khatte thil thlen dan zir chiang turin an ron thleng ve tarup boka Boruak aso sang tle maya Palestine mi puiten ICC prosecutor te hi an lo lum thu benara te ziakin an lo tar bokani mase kumsang ni somni pakhat April ni kwa khat Israel chuan ICC in war crime investigation aneina thoho na engma kan nei don lawani ti in an lo puang dei to a ICC hian Israel laka hian thunei na chak tak an nei thei don chuang lawani nimin lama khan US Vice President in sipaile ral thuam Israel a thonlu bel tumna an nei lawani ti asoi kha kanron puang to a mase tukin jing lama khan White House athu puang tu John Kirby chuan press briefing nein Israel tan hian in ka haina ceasefire hi du thlan tur tha anilawa Israel ta na thilpui thlen thei ani don ani Hamas so hi tu na har san na le boina bultran tu anni a Israel hian in ka hai apomani chuan chumi chung chuan Hamas hote anlo in buat sei na hun cha hon sakna ani don ani ati John Kirby hian soizelin mi puite tran puina huam zau zo ka kalpui hi Israel tan a thalauti US chuan asia a hetia munjim te a mi pui tran puina pek lu hi Palestine mi puite munjim zo ka shwai khom ri na atan atangkaya indona hmuna mi pui an tlem pha bok don ani ti in Israel hena US chuan Thurawn ape ani ati US du dan ang hian Israel hian tun thleng chuan huam zau taka UN hnuaya mi puite tran puina pek hi rem atilawa tran puina alu na hmuna mi puite kau khom an ni an bai se ani mi puite hi Hamas ho hian in phen nan an manawangin indona mwala mi pui omlo se ti hi Israel chuan adu dan ani a mase an strategy hi alo tlingangim ti ero shiat alani ri lawani hetiang Boruak kara hian Palestinian Islamic Jihad arm wing Al-Quds leader chuan kan mission mek ten hena he thu hi kan shila Israel hian in nun na an hlutlo zia an tilang meka minute tinin in thi hun tur an ron son hnai zel boka Gaza a ground le air operation an ron nei dan hi in tan a him to lawa in thi pha theni chu hun chu minute tinin in hnai shetani ati hetianga invona ne na Hamas lam an chet mek lai hian Israel sipai cha Sinbet unit le Israel military chuan thu chwa in German siama
ni zan khan Hamas hoten Israel sipai an shen chen khatte omna an lu chwa he operation hi hlotling taka kalpui ani a Hamas fighter lo omte thatin Israel sipai an shen mi pathum te chu chan chwa ani a anzalen ta ani ti an puanga video footage po anua ti chwa zuyani masi Hamas political bureau member Izzat al-Ris chuan hetianga Israel in dota soi hi tuma in an oilawang Hamas mission pakhat po chan chwa an la nei lawani ati Hamas supwa tu Abdul Latif al-Khanau chuan nimin thochan ni achang khan Israel sipai le ral thuam Gaza City nai vai ron lut te chu tun thleng hian kirle lavin Gaza City dai fem vela anin kul meka Israel sipai te hi battle tank manga ron vengin van Boruak lamatang po in Israel aircraft ten an veng zui boka Gaza City hi tank mangin an ron kap zeu rengani ati Israeli force te ero an trong claim tiala an china tial boka Al Jazeera chuan nizan khan Israel chuan Khan Yunis City a civilian te chen na building pakhat chu Zionist te hian an bom dar veka hemi hnulok hian Israel sipai te hian Rafah district chimlam panga om bom mangin an ron beina sahle a civilian chen in building lian tak pakhat chu an bom dar vekani ti in an report ani chole chaw anin swal chu ani a masi atwarna saber tu mi pui an ni hi an khongai thlak hle ani War analyst Chen Khat chuan Lebanon ram chunga base nei Hezbollah hole Israel in bai nei hi alian tial boka hei wanghen Lebanon sarkar chuan an pani in bai ton na awang hian Lebanon le Israel in dauna hi puan ani alau thon om to hle ani anti bokani Palestine te chuan video footage an ron ti chuak ve boka Israel hi leilam ground na te tuipui lama te bai let an ni a hei wanghen Israel sipai te hian Gaza lak 5 vek an tumna chu atilo chamri a Zionist te hian ma an son thei ri lawani ti in an soi ve thung bok